Sizokala ngempopho esuka kilomakhiwo obonako. Ngikhuluma nje nami ngilapho nanze ezithujileko. There are 552 NUMSA members at Kariga plant. Out of this number, 355 members, average of 500,000. Iyinoni NUMSA ifinyelele esivumelwaneni nekampani ekhiqiza amatayere iGoodyear enabasebenzi abangaphezulu kwama900 abalahlekelwe imisebenzi. There have been financial constraints. The community has been affected. Stakeholders have been affected. Ziyanda inlilo zokuthi izikhulu zikamasipalata weTshwane ziphendule zwakale ngokubhadela usokontraka imali yakhe yonke angakaqedi umsebenzi wasala umsebenzi ujamile. If he's a minor, bunamajele like juvenile, where before he can serve his sentence, he can be placed, because I think it's not even a first incident that he has done. Lekhabo lomfundo obulewe ngokuhlatshwa esikolweni sakwamhlanga eMpumalanga senza ngakhona secondary school balilaso ukuthi akajeziswe umfundo wenze lokho. Kyalochisa ekhaya Kiphula izindaba zesiNdebele zika 5:30 kweSABC1 akwande ukuthula lapho ukhona. National Union of Mental Workers of South Africa ifinyelele esivumelweni nekampani ekhiqiza amatayere iGoodyear enabasebenzi abangaphezulu kwama900 abalahlekelwe imisebenzi. NUMSA imemezele ukuthi sokulinga ukufumana ezinye indlela zokudosa abasisi ngendlela yokulinga ukukhandela ukulahleka kwemisebenzi nomthelela wayo emphakathini. Enyangeni ezimbili ezidluleko iGoodyear Tires imemezele ukuthi izokuhlela ngobutsha kubonyana izokwazi ukuphalisana kuhle emakethe yokukhiqiza amatayera eEurope, eMiddle East kunye nesingini esincane ngeAfrika ukukhuphula imikhiqizo yabo. 52 NUMSA members at Kariga plant. Out of this number, 355 members, or about 65%, would get an average of 500,000. NUMSA members with 0 to 5 years of service will get a severance package that will take them to 234,000. 64 of NUMSA members who have 26 years of more service years will get an average package of 1 million. Ikampani le inomlando omuhle ebantwini beKariga eminyakeni ama75 iqatsha inzukulwane zemindeni. Njenganje iNUMSA ibeke inyanga ezimbili isebenzisana ne-Industrial Development Corporation ukufumana abasisa abatsha abazokujamiselela iGoodyear Tire eKariga. We're calling on government to increase tariff across automotive, tire, steel and engineering sector, given that the National Treasury has already passed the Public Procurement Act with the goal of supporting manufacturing and industrialization. I-union le ithemba ukuthi ababelana abatsha abazokujamiselela iGoodyear Tire eKariga bazokutholakala enyangeni ezimbili ngeunion yeNUMSA neIDC. Ziyanda inlilo zokuthi kube nokuziphendulela kwengikhulu zikamasipalata weTshwane ekusola bona zivume bona kubhadelwe usokontraka wendlela imali yonke ngaphambi kokuthi aqede umsebenzi. Abosokontraka bebasebenza ngaphasi kwekontraka enkulu endleleni iLynwood bathi sekuzinyanga abangakabhadelwa naphezulu ukuthi bafakile ama-invoice. Bathusela ngokuyokubetha isithabalala ema-ofisini weTshwane basola umasipalata lo ngokuphula umthetho wokuphathwa kwemali zikamasipalata. Abosokontraka bolungisa indlela iLynwood Road ePumalanga ePitori bakukhulelwe izinhloko. Umsebenzi ujame inyanga ngemva kokuthi ikontraka abasebenza ngaphasi kwayo ibhalelwe ukubabhadela naphezulu kokusebenzisa imali yabo ukwenza umsebenzi. Abanye babethe basebenzi babo ngokubhalelwa ukubabhadela. Since April, the invoices are rena di ko officing ha re tse go tsagalang he re butsisa gore reng re sa credit payment re butsiwa gore Tshwane ha iso ba patele. Only to learn today gore Tshwane e ba patetse since December gore re bona ba jetse molato mpeng ntshwana ba re irisa yona ne le go thiba bohlaswa ba molato o setseng ba o jele already. There have been financial constraints. The
community has been affected, stakeholders have been affected, but the biggest impact has been felt by those involved with working with this project. Izakhamuzi leNood zibetheke kangako imigodi yenjiweko sekuyindawo yalawo abahlala endleleni kunye nobulelisi. Indambo zegezi ezingakavalwa ziyingozi kanti nendelisi zingazeba ziyokuthengiswa. Night we don't have traffic lights that work and street lights that don't work. There is no barriers on the side of the road. People can fall off the side of the road. The trench that is next to us is causing vagrants to come and live next to us against the wall. Customers tell us that they'd rather choose another road, so they don't even drive down Linwood Road anymore. And you know, if you don't drive into one's business, you go to the next road and you go to my competition. That's easier to access. Ithi eTshwane ithi ngikhulu izivuma ukubhadelwa kwabantu aba umsebenzi ungakapheli baphula umthetho wemali zikamasipalata bekodwa kufanele bathose ukuziphendulela. Umasipalata wedrobha leTshwane uthi uzoziphendula emalangeni azako insolwezi. Usomkhandlu wezemfundo eMpumalanga uLindi Masina ugandelele ukuqhakatheka ngokusebenzisana namapholisa ukulwisana neziqhema zamagenge nokulwa enkolweni. Umasina utsho lokhu nabe kavakatshele umndeni kaTshepo Chabalala, umfundi ohlatshwe wabulawa ngomunye umfundi ngaphandle kwesikole esenza ngakhona secondary school eMpumalanga ngeveke epheleleko ngelesine. Usathukiwe nanje umndeni wakwaChabalala ngemva kokuthi umntwana wabo weminyaka eli-17 ubudala ahlatshwe wabulawa umfundi weminyaka eli-15 ubudala onomlando wokwenza izenzo zobulelesi emphakathini nesikolweni. Uyisela kangazimba uthi ufuna ubulungiswa nanyana umsolwa aneminyaka engaphasi kweminyaka yobudala. If he's a minor, kunamajele like juvenile, where before he can serve his sentence, he can be placed, because I think it's not even a first incident that he has done in his life. I think he has committed a few murders also. I think first or second, or that one is my son. Usomkhandlu ukhombela ukuthi kusetshenziswane ukuqinisekisa ukuphepha kwabafundi. Sonke singabazali masithumela abantwana esikolweni sibathumelela ngethemba lokuthi bazokhula bagucula impilo zabo bagucula impilo zasemakhaya. Lelo themba seliphelile la ekhaya ngenxa yalesimo sale gangsterism esikhuluma ngayo. So siyacela ke ukuthi wonke umuntu sicela bambe ichaza ekuthenini silwisane nale gangsterism. Nakusesenjalo kwenzeke esinye isehlakalo lemlodo amakhilomitha ambalwa ukusuka esikolweni esimi lapho umfundi ahlaba umunye umfundi ohlatshiweko ugijinyiselwe esibhedlela. La akusiko okokuqala ngokuzwa and the very same week bekwenzekile nakwesinye futhi isikolo, so sifuna lokuthi sizokhuza lo mhlolo. Abantwana bacabane khona la esikolweni and into bayibangawo akusinto bekosele yenze ukuthi umunye umntwana agcine sekasesibhedlela. Akusinge kokuthoma sibeka ngenkolo zakwaNdebele nokulimala kwabafundi. Ngomgwengweni ngo-2023 sabe ukuthi abantu bakwaMhlanga kwaNdebele eMpumalanga nendawo eziseduze sebaphila ngevalo lokusahlelwa amagenge avumbuka umlandelande kuleya ndawo. Eminyaka emibili ngemva koba nasibike lokhu ibonakala ithwele lokuya phambili imihwa yamagenge le. Umphakathi ulala bomqasa. Kanti ekhasini lethu le-Facebook sibuze ngalezenzo zokulimazana kwabafundi esezithoma uhagala kakhulu nangakwamhlanga eMpumalanga. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Ibhlungu msasazi into yokuhlunyezwa kwabantwana bethu ezikolweni. Eyona nto ibalulekileyo ezikolweni isecurity maziqeshwe. Nabazali kumele badlale iqhaza labo babaluleka abantwana ngezenzo zobugebengu. Kuhlungu kakhulu indaba ukuthi uthatha umntwana wakho umisa esikoleni utsho ukuthi uyofunda uzobuya ephephile kepha kubuye umbike ukuthi ushonile. Bana basinjeke imusho bana bakho esikolweni abasabethiwa kamohayi abasahadiwa othamora mkhala bareke child abuse. Uhulumende makame ngenyawo ezikolweni ngoku. Isikolo ngasinye masibe nepolisa elizakuncedisa izecurity ezigadile phamsasazi. Into le isuka ukuthi umntwana kwate khulu bese abhalelwe ukuzibamba atsho ukuthi namhlanje ngina isticking. Uhulumende kumele aqashe isecurity ezikolweni namapolisa nawo anende apatrol. Kube nesikhathi labangena khona ngenkulweni babaseche bangakabajeli. Umfundi loyo akakhambe ayokulinda ejuvenile ukuze nalabo abanye bebacabanga ukusenza lesenzo bafunde isifundo.
Umbona ngombukeli SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Kubhubhe abantu abalikhombe engozini enkulu ebandakanya amathraga amabili endleleni enguthela walisa iN12 ebanganene na uphuma endleleni R42 yeBrongoro neDelmas eMpumalanga ekuseni nje. Thiwa batsho elinye lamathraga ebelikhweza abasebenzi bemaplasini ababalelwe ema-22 ebele eplasini khona endaweni le. Belijama emzileni wendlela obujamo oburhabako ku-N12 nakuza kufika elinye itraga lilitshayise ngemva. Umshayeli welinye itraga elithinteke engozini le ubalekile. Bemapholiseni wendlela bathi kuvula icala lokubulala ungakahlosi epolice station eDelmas. There are 7 people who lost their life. 6 of them died instantly here on scene, while 1 was reported died on arrival at the hospital. Then other 5 sustained serious injuries, while 11 of them, including the driver of the Hino truck, this small truck, sustained slightly injuries. Abalishumnanye ngozini le babe nemkhuzukwane emncane yokulimala. Unina lomntwana omntazinyana weminyaka eli-14 ubudala bekuzwakala bona ukatiwe uthi umthetho ubhalelwe kumsiza. Lokhu kuza ngemva kokubana umuntu osolwa ngokukata umntwana lo atjhatjhuliwe ngotshirhweni womnyaka opheleleko. Ngomana batsho kusalindwe imiphumela yehlolofuzo. Buhlungu unina lomntwana uthi ukuriyada komthetho kutsho bona yena sewudimeke isizo lezomthetho. Abatshotshozeli ebekanabo bezile bazomsekela. Unina lomntwana uthi icala lijanyiswe imiphumela yehlolofuzo. Umntana mwadlwengula nge-1 zikaJanuary ngo-2024 ngahamba ngaya e-police station la engimi kuyo khona manje le yase-Atteridgeville ngiyobika i-case. Then after that kweza ifamily yalo mfana lo bathi bazonginika i-15,000 ngidrophe i-case. Ukuriyadoku kumchiye nenhlungu unina lomntwana lo. Unina lomntwana usele nobuhlungu kodwana iphiko lezokuchuchisa liqinisekisa ukuthi umenzi uchatshululiwe. So mina was wondering ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu orepe 11-year-old child ukuthi abe ngaphandle ngebail and still now angitholi ubulungiswa. Abachochozeli bangenele ijima lokuchagala ngaphandle kwestage samapholisa. Bathu ukuriyadiswa kwemphumela ye-DNA ngokhunye okubhalelisa ubulungiswa kungazimbi. Le rape yenzeka ngo-2024 January beginning of the year. Xa uqala unyaka umntana uqala ngetrauma yokudlwengulo. Le case oko iqhubeka kusithiwa kulindwe i-DNA testing results. Ukuriyada okukhona ngokukhutshwa kwemphumela ye-DNA kuletha umphumela omkhulu ekuvumeleni iphiko lezokuchuchisa komphakathi ukuthi lirage nomsebenzalo. Amalunga weMpumalanga Joint Development Forum emutse eDenilton eLimpopo bebachakalela ngaphandle kwekhotho ePitori. Lokho njengombana abaholi babo bafake isimangalo esirhabako ekhotho bafuna ukuthi indawo yemutse iwele ngaphasi kweMpumalanga ngemva kokufakwa eLimpopo ngo-2009 naphezu ukuthi bebangafuni. Hlangana nabantu abafuna ukubuyela eMpumalanga babantu abakhulu ebebaphethe ama-placards atlolwe ukuthi away with Limpopo. Balila ngezenzelwe eziqakathekileyo ezifana namanzi ahlungekileko nendlela ezazisayo. Bathi solo bafakwa ngaphasi kweLimpopo zimbonwa ngibo. Abachagali bathe bathemba bona ikhotho izobalalela ilethe isithembiso zezenzelwe ezingcono nesithunzi okuzizinto batsho abathenjiswa zona eminyakeni eminingi edluleko. Nasibuya entolo. Abantu inursing bebayithathela phasi bacabanga ukuthi you just a nurse uphelela ngesibhedlela kanti uyakhona ukuba ngunoma business kwezamaphilo uzijamele ube namakliniki akungewakho. Sikuphayumo ngendaba zaboma abasemkhakheni wezempilo abayibonda bebayiphakulule ngesandla sinye. Indaba sekhona lapha mbukeli kanti uyazithola na ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage naso.
Intshijile ekorweni yezempilo eSouth Africa ekubalwa kizo ukuthayela kwemisebenzi nokungena nzima ekorweni le zenze abanye aboma bazivulele imtholapilo ezijameleko. Nanyana kunjalo ikoro le iragela phambili ngokwanda ngabantu abaduna abamakhuwa. Kile nyanga yaboma sikhuluma noSister Mamsi Masilela omnikazi weUnjani Clinic enamagatsha ambalwa eMpumalanga noSister Sisanda Potye onomtholapilo ezijameleko nama-ambulance eTlhagwini Jingalanga kunye neGauteng ukuthi yini abakhuthaze ukuthi bathome amabhizinisi la. uComfort Masombuka usihlanganisele nakumbiko. uSister Mamsi Masilela noSister Sisanda Potye baxoxe nathi ngentshijilo abahlangabezana nazo nabathoma amabhizinisi la. Ngithe ngisathoma ngisafunda isikolo ngisese high primary vele nje kimi bekungukuthi ngifuna ukuba ngidokotela. Ngifuna ukuba ngidokotela ngoba bengifuna ukusiza indlu enzima ngoba ngibona ukuthi ebhedlela kuyagcwala nemakliniki kuyagcwala. So vele ngifunda nje esikoleni ngiyazitshela ukuthi mangicede imatric ngizokuba ngidokotela ngikwazi ukusiza indlu enzima. But then ngenxa yokuhlogakala kwemali kokuhlogeka kwemali ngigcine ngingasingudokotela but ngaba ngumhlengikazi. Kade abantu inursing bebayithathela phasi bacabanga ukuthi you just a nurse uphelela ngesibhedlela kanti uyakhona ukuba ngunoma business kwezamaphilo uzijamele ube namakliniki akunge wakho. Into eyandenza uba ndiqale le business ndithe ukhula kwam umalume wam wayene-cancer and then ndabona ba i-public health system sometimes yayiqhela usifeyila as a family because i-queues zinde umuntu onida uncedo. So then I decided ukuthi ukhula kwam nam ndiyafuna uba neyam private health practices. The major challenge is getting funding to start such a business. Yeah. Kufumana imali yokuncedisa ukuthi ukhulise ibusiness yakho. Okwesibini i-regulations zaka health zininzi, therefore funeke ulinde ixesha elide to get into ezifana ne-permit. Awukwazi urana ikliniki yakho ungenayo i-Department of Health permit, awukwazi urana i-ambulance ungenayo i-permit yokurana, and those processes zithatha ixesha elide. Ke sakhulumisana nabanye abebazokufuna isizo lezokwelatshwa malungana nokusungulwa kwemtholapilo le baphawule nganasindlela. Ikliniki le solifikile kuyasihelebha thina. Wabana mapeni yahelebha. Iye. Nedi yasazi ukulimala ngabu kuba nomuntu olimala. Ngendlela ilihelebho ngakho iphungulile imijeje emkhulukhulu emakliniki lawo umphakathi. Mara ke mina ngiyithanda khulu le engizekiyo namhlanje sisize kakhulu wamambala ngithatha amapilisi we high blood newe arthritis ngisizakala kakhulu noma sinemikhuhlane. Indaba lengokunabileko izokukhulunywa kusasa ngo9:30 ebusuku ehlelweni nasikhulume khona la ku SABC 1. Endabeni ze SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngiseBramfontein eGauteng. Kezemali randa liyabokaboka nalinganisa nezinye imali ezikulu. Ngaphambi kokuthi sithathe ubujamo bezulu asihlole uSibuku ezibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibuku siyakwamukela. Ngisilotshise kuwe nombukelo khona usekhaya ngomvulo namhlanje sivula ngazo iveke ngilezi zithi usomkhandlo wezentuthu nendlela lapha esifundeni seGauteng begada nomhlangano nababelana abahlukeneko lapha eMaponya Mall kulandela isehlakalo sangeveke epheleleko. Nathi ke siziphethe lezi zithi usomkhandlo wezefundo lapha esifundeni seMpumalanga begada avakatshele umndeni kaNgazimbi kulandela ke isehlakalo lesi sangolosine iveke epheleleko. Siyokhulumisana nabavela kuhulumende wesifunda seMpumalanga kunomhlangano omkhulu ozako ofaka aboma abasemkhakheni wokwakha. Lezi nezinye ke ngizwe siziphetheko enambama namhlanje.
Siyathokoza Zihlahla Lutshana ekhaya ngomvula sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu sibone lapha umoya utshidelako ngale ngeKapa kanti ke sibona lapha imoyana iyaphembetha enarheni yeSouth Africa mathuba wezulu alinganiselwa ku 30% ngale ngesifundeni sange Eastern Cape kanti ke livale ngamafu kezinye indawo nakusasa ke sibona kusesenjalo livala ngamafu ukuthi ke lapha endaweni zange KZN litholakala izulu nge 30% nangapha ke egwini elisePumalanga Kapa kanti ke lapha eCape Town amathutshana wezulu nge 30% sibona lapha ke silemukiso sokuthi ngaba nemlilo yemango abantu batsheje bayelele ngale ngesifundeni sange Northern Cape sicala lapha ke isifunda seGauteng ukuthi kunjani ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isifunda sonke sipheze siyaphola kanti Carltonville neFerreneging khona ke kufuthumele nge24 eLimpopo sibona nakhona ke kuseni nebusuku kumakhaza kodwa ngokuhamba kwesikhathi isifunda siyafuthumala kamnandi hle iPhalaburwa ichise nge 30 degrees Celsius soqala lapha ke eMpumalanga ukuthi ngakhani khona kunjani kumakhaza ebusuku nekuseni kanti ke ngokuhamba kwesikhathi imbombela iyafuthumala isikhukhuza siyachisa bomhlanga Middelburg emalahleni kupholile ngemva kwamadina iKwaZulu Natal bonakala ke ipholile ekseni ngokuhamba kwesikhathi Richards Bay yachisa kuthi lapha eDurban kufuthumele endaweni eziningi lapha eKokstad ipholile nge23 ngemva kwamadina iPumalanga Kapa ke leya ke emakhazana endaweni zabo Willow ezinye indawo eziningi kupholile kanti ke kulapha eKomani neMthatha la kufuthumele khona iMalitswayi ngemva kwamadina i19 lapha ke eTshingalanga Kapa siyabona kumakhaza eCape Town imini yonke abantu bambathe bafuthumele kanti ke ezinye indawo kupholile esifundeni lapha bo Fredendal nge23 ngemva kwamadina ke sokucala ukuthi kunjani ke esifundeni sangale ngeNorthern Cape sibona ke khona ke kumakhaza kukhulu lapha eSutherland busuku bonke imini yonke kanti ke Uppington yaphola ngemva kwamadina nabo Kuruman nabo Kimberley nge26 ida ngemva kwamadina ipholile nge21 siya esifundeni sangale ke ngeFreystata kubonakala kupholile ngemva kwamadina endaweni eziningi lapha ke Welcome kufuthumele khona neKroonstad nabo Sasolburg kanti eHarib Dam kumakhaza pheze imini yonke kokugcina sokucala lapha ke isifunda sangale ngeTshingalanga ngithi ngeTlagwini iJingalanga sibonakala sifuthumele ngemva kwamadina ebusuku nekuseni nokho kumakhaza sibonane ngesikhathi esilandelako dido Ziyalandela zesizulu ngesimbi yakhomba kusasa zikhona indaba zeSwati ngesikhathi esifanako nisale nomusa